Dobar dan svima. Za današnje druženje sicilijanska odbrana, logično igrana u Italiji na provincijskom šampionatu 1966. godine. Inače partija koja je nastavljena razvojem lovca, da bi nakon D5 usledilo pešak kuklanja pešaka, bila uzet od strane crnoga i naša partija se nastavlja daljim pritiskom pešakom D4. Na to je jednostavno odgovoreno pešak kuklanja pešaka da bi dama uklonila istog. Usledilo je razvoj skakača na polju E2, skakača na polju C6, pritisak, napad na damu, povlačenje da bi nakon izlaska lovca jednostavno beli sklonio kralja, a crni učinio isto. I naša partija se nastavlja daljim razvojem skakača D2. Izlazak lovca, nezgodno vezivanje skakača na polju E2. Beli odlučuje da prebaci drugog skakača između lovca i skakača E2 i na ovaj način pokuša da zaštiti svoju damu. Tako da je usledilo skakač E4. Beli nastavlja igru pešakom C3. Crni na to odgovara izlaskom svoje dame F6 da bi nakon izlaskom dame D3 usledio napad na istu skakačem i beli je prisiljen da reaguje. Šta igrati? Skloniti se ili razmeniti? U našoj partiji beli se odlučuje da skakačem ukloni skakača i ponudi razmenu. I kada smo očekivali da će logično dama ukloniti skakača E5, usledio je prvi zanimljivi udar crnoga i crni pokušava da naravno razori po F liniji udarajući direktno po kralju. Lovac uzima pešaka F2. Koristići se damom i skakačem, vrši neverovatni pritisak na belog kralja. U ovoj našoj partiji beli odlučuje da skloni kralja na polje H1. Na kraju vratit ćemo se i odavde analizirati zanimljive mogućnosti. Ali šta je donelo ovo sklanjanje kralja? Naravno, donelo je priliku da se ipak osvoji onaj skakač na polju E5, posle čega je svakako beli morao da nastavi igru pritiskom i pokušao da se nakon razvoja lovca jednostavno suprotstavi protivničkoj dami. I našli smo se u novom, zanimljivom, moglo bi se sada slobodno reći kritičnom momentu partije. Sledi jedan zanimljiv potez, crni se odlučuje da lovcem ukloni skakača, napadne i on damu i ponudi neku vrstu razmene. Da li prihvatiti razmenu ili ne? U našoj partiji beli je jednostavno nastavio igru damom C2. Zašto je to učinio, vidjet ćete u analizi, ali šta je donelo sklanjanje dame? Naravno, priliku i crnome da prebaci damu na sigurnije, dama H5, braneći na ovaj način svog lovca na polju E2 i to je svakako beli iskoristio da lovcem ukloni skakača E4. Našli smo se pred posljednjim potezom partije. Našli smo se u drugom kritičnom momentu partije u kome će crni igrati potez i isforsirati čistu pobedu. Šta je po vama taj pobednički potez? A potez je bio ni manje ni više žrtva. Dama F3 sa šahom. Žrtvujući damu, beli prekida i predaje, ali žrtvujući damu vodi ga direktno u pobedu. Jedino što može da se igra u ovoj poziciji jeste lovac uzima damu, da bi nakon lovac uzima lovca crni zasluženo pobedio matom. Doduše, nije igrano do samog kraja. Ako se vratimo samo tih par poteza, naravno, postojala je mogućnost da se žrtvuje lovac, ali ovo je manje spektakularno jer lovac uzima lovca, dama uzima lovca, takođe pobeda sa matom, ali manje spektakularna. Ipak kad je dama žrtvovana, nekako to dođe nešto stvarno jako i sve moguće. Ajde da se vratimo sada na zanimljive momente partije. Ako počnemo od napada lovca na kralja i šaha u partiji igrano kraljem H1, umesto toga, šta bi se dogodilo da je beli u nekom slučaju odlučio da se oslobodi ovog napadača? Omogućio bi svakako udar dame i pomeranje kralja, da bi nakon novog pritiska i šaha jednostavno morao da se brani. Šta bi mogao da igra u ovom slučaju? Ako se štiti lovcem, naravno nije dobro jer u ovom slučaju dama uzima, daje šah, skakač brani i nakon toga čista pobeda skakačem F2 i to je kao što vidite mat. Ako se vratimo unazad na napad dame,
a šta ako jednostavno beli nastavi igru skakača? Pa i u ovom slučaju slična situacija, dolazak skakača na polju F2 je takođe pobeda sa matom. To znači da su ove dve varijante loše po belog. Ako nastavimo našu partiju, nakon lovac uzima F2 i šah, kralj se sklonio, videli ste da bi nakon dama uzima skakača i pritisak po njoj jednostavno usledila lovac uzima i ponuđena razmena, koju je svakako beli odbio jer je igrao damom C2. Šta bi se dogodilo da je jednostavno igrano nešto drugačije? Pokušat ćemo sa dve zanimljive varijante. U prvoj bi jednostavno bila prihvaćena razmena. Ako lovac ukloni damu na polju E5, lovac uzima damu na polju D3, ali problemi nastaju jer nakon pomeranja naravno ovog napadnutog topa na recimo polje D1, crni bi jednostavno prebacio svog lovca na polje E3, pripremio mesto za ulazak skakaču sa šahom i pao bi top. Možda pokušaj da se skloni ovaj top sada na E liniju, ali u ovom slučaju sledi dalji pritisak, tako da u slučaju da beli insistira da skloni i sačuva svog topa, pravi grešku jer dolazak topa na jedino slobodno polje je gubitak sa matom, skakač F2. U protivnom, nešto bolje bi bilo ipak igrati za početak lovcem D4, da bi nakon gubitka topa jednostavno top uklonio lovca i tu bi se partija nastavila imajući znanje da je crni u ovoj poziciji puno bolji. To je što se tiče prve zanimljive varijante. Ako se vratimo na početak ove varijante kada lovac uzima E2, postoji naravno mogućnost da dama ukloni istok, ali kakav je rizik? Rizik je naravno žrtva skakača sa šahom, forsirajući napad na kralja. U ovom slučaju jedino što može da igra beli jeste da se oslobodi ovog napadača, ali pritom gubi damu i takođe daje ogromnu prednost svom protivniku, to jest crnome. I to je otprilike u ovoj varijanti. Vraćamo se originalnoj partiji, nakon lovac uzima E2, usledilo je dama C2, što je logično, beli je pokušao da skloni damu na sigurno mesto, takođe crni je učinio isto, ali nakon tog poteza sledi lovac uzima skakača. Da li je ovo bio loš put po beloga? Naravno, vraćamo se potez nazad. Nešto bolje bi ipak bilo igrati top uzima lovca. Doduše, skakač bi uklonio istok, dao šah, povukao kralja, možda bi crni prebacio skakača na D3, pripremio se da ukloni i lovca, i tako dalje, ali crni bi svakako u ovoj poziciji još jednom imao materijalnu prednost i šansu da dođe do kasnije pobede, ali ne bismo videli onaj mat koji je došao u našoj partiji. I to je otprilike sve za danas. Hvala na pažnju.